isiqale phansi yokujikijelana ngamazwi phakathi kukaZimdola noMthandeni SK Izindaba page 3 Friday 10 April 2026 udaba uNhlanhla udla bayaqhubeka nokuphonsana ngamazwi osaziwayo abake baba inkukhu nempaka phambilini uZimiphi Zimdola Biyela noMthandeni SK Manxele njengoba kusabalale izinkulumo zalaba ababili ezinkundleni zokuxhumana. Ingxabano yalaba yaqama ngesikhathi somcimbi ohlelwe nguZimdola iMother of All Maskandi Festival eminyakeni emibili edlule. uMthandeni waphuca umbhobho imicrophone nguZimdola engena estage kubanga ukuthi uMthandeni wafika emcimbini sesidlulile isikhathi okumele anandise ngaso, kodwa waphoqa ukungena estage acule ngaphandle kwemvume yomnikazi womcimbi owaziMdola. Lokho kwenza uMthandeni wagcina ememezela ukuthi uyashiya emcimbini kaMaskandi ezobe ibanjelwe eThekwini ngenxa yalesi sigameko, njengoba kwaphuthuka ividiyo esikoza ngempama uZimdola emxosha estage ezinsukwini ezimbalwa. uZimdola ememezele ukuthi uyashiya ekubeni ngumphathi wezinhlelo emcimbini kaMaskandi. uMthandeni SK osesithombeni ubhale ekhasini lakhe ukuthi finally abaningi abakuchaze njengokuthi uthi liphume nobomvu ziqhubekile izinkulumo, njengoba kukhona nombhalo obhalwe nguZimdola uthi inje uma sewuyithuma uphuthu kuklewula yonke imidlwane yayo ekubeni kade isineka ingidelela kifi bekudlala nje anoke nikhuzane niyeke ukuhlumekisana, ubhale uZimdola. Ilanga langampelasonto likhuluma noMthandeni uthe namanje yena akananxa noZimdola futhi akaxabene naye, namanje akukho ngempela engingakusho ukuthi siyakubanga. Kuningi osekwenzeka kodwa ngeke ngisho ukuthi yini esiyibanga. Ngicabanga ukuthi kukhona inkinga naye engingayazi, noma unemfihlo yakhe eyaziwa nguyena ngeke ngazi. Nasekuqaleni ngabona sengiboshwa kodwa ngingazi ukuthi kwenzekani. Engikwazi ukuthi kulomkhakha esikuwo kubuye kungcwekwe, kodwa ezinye izinto uzibona sezihamba ngenye indlela, ubone ukuthi kukhona asebesebenzisa ithuba lokufeza izinhloso zabo esho. Imizamo yelanga langampelasonto yokuthola ukuphalwa kwaZimdola ehlulekile. Kwenzeka lokhu nje uZimdola kulindeleke ukuba abe ngumphathi wezinhlelo okokugcina emcimbini ozokuba seCarnival City eGoli ngomhla ka-2 May emgubheni weBlue Nation okungabalandeli bayakhuzana eDlambulu Lezimpunzi. uMthandeni kulindeleke ukuba abe ngomunye wabaculi abazoba semcimbini wama-Metro FM Awards azoba ngomhla ka-25 kwephezulu-ke. Sho njalo-ke indaba-ke Zimdola laba bethi bayadlala lapha online, angazi-ke mhlawumbe ngokwelanga ukuthi serious ngoba bayayidlalela mhlawumbe amajoke lapha no-SK nabo Zimdola, bese ngingazi ukuthi seku-serious kanti if ku-serious hayi ziyenzeka-ke indaba-ke, kodwa kudaba-ke lulaphana kuyilanga langampelasonto. Kodwa mina kukho bengicabanga ukuthi sekuyaliwa njalo. Hayi abantu SK usayigqibela ukubhoka kwakhe nje akujwayele vele kweSK ebhokanele ngenza ukuthi nikwazi lokho efikisana nje into yakhe nje leyo. So angazi-ke noma kumele ukuthatha serious lokho noma cha. Unakho nje SK ukuthi esikhaleni into yakhe nje, impilo yakhe leyo uhlale nje ayenze, bayazi nje asuke engcokisana nabo ngendlela asuke engcokisana nabo ngayo. Angazi mhlawumbe ngoZimdola noma-ke kune-history khona noma kuna-history, kodwa-ke serious ngiyitshela ukuthi mina akunalutho. Ngibona seludaba selibhala lapha kwiphepha-ke hayi maybe ulu-serious asazi ngenza kwethu, kodwa-ke akunankinga-ke injalo indawo seniyithola laphana elangeni langempelasonto sesodibana okuzayo.